gelisang rares majalan nani mangkin uning layang dipiang wenten raris di sejroning pemargin jati waluyo jati usah pejalan dan ini nakad peluh ide uliane bos gating di sejeroning pemargan nyamin mawa turi sesampune reke dekat rumah peluh didican medal kayu waktu bebe doko mesemu enyor liwauni sampun kekelap kekantenan samsane rauh mehadi punika redane duku koyak uyali kading mesemu koyak rindu semangan kijak waluyo kadi membawa harus yidane duh kene nyen malu cai ketut to adi buku tumbene pesep mengan lamunan jani cepu men kaki dia melalui meme saja mepuara anake buku dewa pedasau ketut tak kemulo saja uling kuni memen ui dewa ne cujungan boleh mana lintang nyapnya melantarang oleh rasu iseng pelintang ini di sebelum yo rumah tuh medani di sini rasu yang ngantos nyapnya maka yuk ini ngantos angpau sedang aduh pati luar
walau boyo jesang kaning meme mialangin wis jeroning sesenengan gitu. Nah yen teke dadi denget je pati bos jo di kalan itu menganggur seman bumi jaro jane nah apa karena ne buku ake cumelet sangkaning kenah memene nuturi were kewen tenan kadi pidab-dab jagat de cara jani jae jane tuaro nawa yen jani teke telebang ben meme aji tutur ragani dewu idewo nomor seni sing je pasti kelakar nawa ingken sujatine gumine pelapane ting kakek nganggo walau ada saja maka pengidikan meme ni kading idewu di perayone gumanti dewa matingka pangsida sangkaning kelapang debes kedropon nyeni dewa ngabo pengelaksana magosti semua beraya anakku mulu saja kewah yen teke telebang di sejeroning melaksana ane melah ada ne jani ane madan saing nyamo brayo kantin idewo ne tuapang sida sangkaning melah di kalaning idewo ngerereh sawitran idewo ne apa jati ngono diko lagan anak isubane meresidaya ngadane buku idewo nelebang untuk tutur memene di kalaning idewo mesaing mekanti pangsayan sayan jati kena idewo sing meperih di kalaning idewo ngereh sawit kanti